makaro potsoleki molo Tuhan parhatasan mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi dang de madi arabisi mahaluga hosoloki ai Tuhan kudolaki ai menggoda pemusuki nama harum soloki sai daudori sai daudori siang
kita marede di pramusik nami medamang jo edeta nomor 20. Nomor 20. Buku logo 52. Dewata Bandongami Lomangula Pulau. Panjibana Posang Mose Pasir Paham. Dewata Bandongami, Dewata Bandongami. Dewata Bandongami, Molo Dewata Rokamu. Tarben Hobelilu Seturedo Lakami. Dewata Bandongami, Dewata Bandongami. Tabasada rohata mapangin mahita. Upuji jala upasan apa mahu oleh Tuhan disiara sudi dengan dibasam naung pinasahat mutuhami marhai pasok dohami oleh Tuhan dina menguduti hari-hari minggu nami sudi nai alami dengan dibasam doh asni roham doya oleh Tuhan debata Jehovah manami takas di perpungan nami dia para tikyon di balai Tuhan awak pungu rohani saluhutna awak doa tubuh tarlumu bima di boparan yang ginami ukudau takubulun marhitehon oleh Tuhan nang jumulu sada ama sa tonga-tonga ni keluarga besar takubulun di perpungan nami oleh Tuhan nanahing mabayad acara keluarga mahami imale Tuhan songon persirangan tu ang ginamion ale Tuhan pulau kami pei nasujadi oleh Tuhan maralo tulong oleh roham jalan di tengah naiman oleh Tuhan buat kami toktong asang giat ho nama mas-masuhan salhutna asa ho oleh Tuhan nama buat suri asak siapa paran ni ang ginamion lehon sadari roha lehon holong ama siha holong di nasida asa boy oleh Tuhan lamar sangat warmu hitung-hitungan nabi saluhutna terlumubi di 2 tahun alani oleh Tuhan ubok kami di tangan nami asang giat di natutuan nami on opudau takubolonon jalo omnu ma ibana be perjabar di harajonmu nang disaluhutna peparanda tinalikonna lehonomu hayi pason lehonomu gogo lehonomu bisu tarlumobi lehonomu oleh Tuhan ak kajaparan nalomak
Asabui nasida manguluti ari-ari ni nguluna tuaka ari-ari na mangihot. Nang dihami sa luhut na pili Tuhan di namardong tubuh, lehot dihami hiras ni roha, lehot dihami hasadaon, tarlumubi oleh Tuhan di namangulahon adat pasarimaturon yang ginami dia polatikyon. Hotot tong nama jongjongi, jalaho napasayahon ulaw ni di bagasad dami dohot holong nasiak koy. Nang disudi otan nami oleh Tuhan, nahotak kami di ulaw sadarion. Utangamu pasahat kami oleh Tuhan, asaramu tamu nasida, sahat tuingan anon di bagasan mas niroha, di bagasad dami dohot holong nasiak koy. Ali Tuhan, di ulun nami sadarion pasahat kami tuho, asalehono Tuhan tiurniari, asabui marujung ulaw ni ali Tuhan, di bagasan las niroha. Di pardalanan ni ngulu nami ari Tuhan hura jumi hami nabugdu salu hami mangidu hami terupa muna badia asa ulasan hami sedusa pengalasan nami asa tamaham ari Tuhan gabi perjaluan di pasu-pasu nasiak koi upasaha tami tayang nami Tuhan ari Tuhan mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dinggan di basana sian na marujung ngulu amangon saat tu napasay hari-hari ina di tikyon totong di bagasan hagi pasok kita sudik sainggi madila tuhat hati uron di nalau pasay hari-hari ni amangon kita amang om matiki parpudi berengon nami ho amang sainggi ma di jalo tuhat ta amang tulabungna nang hami sudi nang lumubya kaya anak kota totong kasih gajang umur asiro hani Tuhan saya tumiba kadapok rokan ya kanak kota selamat jalan madi huamang selamat tinggal madi hami akan tinggal humuna timang awak ni roha tong do hitam adok maliati tu do pani amat tanah mertu di bata ditikyon ala dili hondo pedi hita hahi pason do sada ni roha bo hita marpungu di ngananon mga dopi bakkene amang hadori di seakangan di son nong cumolo di alap tuhat tatulak bungna songon hatani tuhat tanamat dok Filipis ada ayat 20 ada ay Kristus do hanguluan diaw jalalaba do nang hamatean jadi hanya melalui kematian lah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Terus sudah apalah pinok parni amang nang jumoloon. Baik-baik kalian semua amangnya. Satu hati kalian semua. Jangan ada perbedaan atau gap di antara kalian. Bersatu ke depannya, saling mendukung dalam segala hal, saling membantu jika dibutuhkan. Songan lima, nak tuamang, nang cuma borhat mahamu amang, di jalur Tuhani mahamu di siamunna, horas mahami suryamang, nati ninggal muna, namar holong ni roha di hamu. Songan lima sakan, olete. Ma, ipungat kilugasan penutup. Lai Malo Pingu kesudian signa lai panen ngelaiku daftar hatahona alai laiku nunga be nanya ini nunga sonang be laiku sudi nasa kata matol laiku dibuat doho merubah tidak doho mangan dira duti doho jalani lekku tungadong akadi paramatto angkia dipurimo marhasuwotang manyano walanido akatam yang ngami lumubi ng berohak pribadiku lekku jalani le numasonang beho numatung madubus be di pagkalalang mo ngamalube namidas namo iho Salami selamat jalan mari lekku, selamat tinggal mari kami sudi. Budi masyana amin. Yo pasal natu
Dengan puluh kata persiraan tua itu ngatung lilik pun yang nomor saya itu berpuluh-puluh tahun. Lalu bahaya nama itu ngai orang pikir. Nek kosong ni dua tahun muda di ngulumur jadi mau lihat teman itu ngaso nang beho. Asli maruan itu bersedia mau disiam muna. Mau lihat teguran mai masih dono kok. Itu kuna burju lo tikki saya itu kuna saya dicalo tuani mau dilabunga kami aku kan belum perform tiba-tiba belum kerja kenam itu selamat jalan bayar itu kuna yang penting bayar itu kuna saya paham kalau terima itu aku. Dulu ada naita tuhan tak pernah nasai. Semula saat tu saya dulu ketemu dia kita rai paso. Aksoni ama ahong hilang siapulan. Yang dah wilayah nama sudah tua awam. Orang asing mahu lihat sudah beberapa orang dah. Selamat jalan dia selamat tinggal hari selalu nak paramu. Sehingga tujuan dari orang tetap berhari silas merohak tapi paramu mengohi hari dia soalnya karena salpu. Sehingga itu kita akan berhari selalu nak. Sehingga tujuan orang berperpui menjadi hari sudah paramu. Ilim marihami haramil sanar dami orang pikiran nang jumlah ulu jumlah nang yang dah oras mahu orang oras mahal sudah nanti yang kau ini. Nanduk kurang murah. Bersama. Bapak, dokter seseorang sudah bapak, sobat dia. Haji diperkulut tak bapak. Haji do tak tahu bapak terlalu di tahu ko. Sudah do kami di sob bapak, bapak tu sobat dia sahid bapak. Ada sonari bapak. Ngamal umbe sahid ni bapak. Gomos tu ditagih ke kami bapak. Saya mohon aku bapak. Nama nau sahid ni dah bapakku. Seperti yang mau di kami bapak. Sehat kami sudah pinok parmu. Jika jam umur kami bapak, damero kami sudah namarang gimana marimoto. Sudah pinok parmu. Mau dibunuh bapak di Budiamon. Jala bapak, nang namargai tahu bapakku, nang nabaju parmu hodo umaki. Pasahatu na namin na bapakku. Unang badai umaki beda bapakku. Unang badai na bapak mengido tua bapak. Sonang bahamu bapak di surga sonang ani bapakku. Selamat tinggal Mariami, selamat jalan Mario bapak. Harus Mario bapak. Ngayon, ngayon bisa di bapak nga sobrang mero. Ngayon, di bapak madapat o tayo na. Hindi madang prane. Sana itu di bapak, Panginoon namin siya di bapak. Saya unang besong ko bapak. Sa hitsong na di kami ito kami, sudah pinapar mo. Tuwa katik sila ng rock. Ngayon bapak, di paninggal ni bapak tutu. Sayang dia mami pinapar mo giling mo na pito kapo. Kung sa loob na, lampu siya na manang di dia pe kami maringanan di tanong parserani. Tutong matutur, kiwatok po natulon. Saya dapat ang roka mitode.
Noeng pe bapa. Saya makorasi matodi bapakku dah. Saya makorasi masalam. Sudah ada pinoparmu. Selamat jalan bapakku dah. Mengasah beparnya mina di pertivion bertimu. Berdua, nasional PO, kembali besok akan saya terjadi kemarin. Kemudian juga berdua terus melakukan pada waktu Tuhanmu. Soal saya tahu tidak salah dapat tuh bapakku. Tapi berdua, soal di mana kami sudah kaya rakkomu, akan sehat si gajahmu di kuliahmu. Mama semua atau pintu kami selalu nak berkarmu. Saya tahu mengira kami juga berdua. Semoga saya tahu, selamat jalan dengan berdua. Selamat jalan baru di surga hasonani. Pak, aku yang nak madok ke bapakku. Bapak tunggu dalam situ tuh. Takut madok ke bapakku. Semua di pasah hitammu bapak. Ono doa abi bapak salpu makatai. Gonak kia bapak. Marsalpuan hata nami tuho. Semua ni nang hatam tu hami bapak. Ale sahih ngudai bapak. Ale nang tartok kami bapak. Yang masih berusaha menggubati ho dah bapakku. Ibu kami roh tu dia bapakku. Berengnya bapak ibu tokon berusaha ada bapakku. Na berjuda surya di botokon mengurus ada bapakku. Unang manarita todim. Unang manarita todim bapakku. Manang nasoma dia hami geleng mon selama di ngolum. Nahurang siapa kata yon bahkan olo hami lalu tangan bapakku dipaksa hitomi. Tung manggo bro hami bapakku. Unang manarita todim naik kemar ponomo hami da bapakku. Mangiru tutuhami tutuhani danggabe sada pangabati imu sedi julan nyari akapabenan nami itu hoda bapakku. Gomosi aku pangiru bapakku. Tumace barat dunia ni dia bapakku. Akapabenan nami itu ho bapa lani sahimi. Aledang na dia ada bapakku. Tunaringgan na do tujuan nami bapakku. Ima terbana da bapakku. Maaf memahami di sudai salam ami i bapakku. Korasi masalah horas madiho bapakku. Melihat itu rupa yang dibuat tadi mata, lalu tunggu beri lewat kita. Tiki dohot parasiat, langsung itu tu hasehatun. Atuk petongo tu di tikio kita marhabut niroha manang masih tahunon. Bapak tua, ngamalu be. Sahid mi ngasai be partikiammu di Portivior mangido dohami gomos tutuhan sayang dia matutu dia itu hatai ho bapak tua di siamunna di baik ko tutu gabe anak kahulungan na gabe parjapar ho tutu di banwa dijam naksongoni bapak tua nian yang gohodang marhinegi alai tu tim Porsiero hami marfinigi atik beha adong bapak tua di nasailaon pakuling pamereng naksongoni pangalak ka bapak tua salpuhoni bapak tua asaunang gabi akai dala pangabati di hami salu na pinopar mo tutu nani tinggal homo naksongoni di hami akai anakom mo marhiti na martinudoho ko tutu saya unang mapangabati itu hami ganu pinoparmu tu tiki-tiki ari na nengro. Base siga jang umur mahami bapak tua nani tinggal homo. Saya gabe marurak mahami tu tutoru. Marburu kami tu kijang, marati kami tu hapirang na tu siamu bapak tua. Jala pos doro hanami di holsonami nang dinasa akan narikot di pikiran nami natang honon di Tuhan doi bapak tua. Naksongoni bapak tua pasahat tabiku, bapakku, opung taruh di doli. Mulyati ma dikungan nami, selamat jalan ma di bapak tua, oras-oras ma di hami na tinggal homo, utima mulyati. Seorang dia apa? Tak bingung dari apa? Murubi bapakku memang.
Bapak, ulah dito terus puluputan, Bapak. Ulah perhonanin mo, Bapak. Nagirupok ko, Bapak. Kami mga ako, tuloy di, Bapak. Benandaan ko, Bapak ko. Ano, Bapak? Wala na siya muro, Bapak. Tayo, Bapak ko. Ako, tuloy ko sudi, Bapak. So, anong mahalo? Selamat jalan na selamat tinggal na. Bapak, selamat jalan kali Bapak. Saya dia nak Bapak di jalan di jalan ini Tuhan. Selamat tinggal mayang. Bapak, baru besar ini Bapakku, sampai yang muda nasib dari tiking dari rumah. Bapak, mulut biar Bapakku salah kudo itu malu. Memang Bapakku sering umur kilo apa kita udah tuh Bapak. Nah, pun ada Bapakku. Seorang mau Bapakku di dalam itu atai. Selamat jalan merawat kumak kurasi masalah Tuhan bila paran tinggalmu. Selamat tinggal mari hari. Mulai kemari wata, mulai kemana nang kita. Kawan, bunga malam be tutu sahibmi. Sonang maho di lampung itu kata Yesusi. Makorasi masudesa, makorasi masalah sudah dilaparmu. Saya tidak Tuhan amin siang demi Tuhani. Selamat jalan mama, selamat tinggal Mariam. Oma habe terkudi berhondan ho Bapak dipergi. Oleh hati mas di dia ka sudah ni mesalilingon. Nabu kami satu sederun kaya nakonmu jong-jong mengadu cibak ini nalau mengalian hata perpisahan tuh Bapak. Selamat jalan mari Bapak, saya mau rasma sahalam. Selamat tinggal mari kami Maulati. Maulati mari buat tadi bahasa Manogotol dengan nama dapat merolah kita. Asalnya dia tidak ini. Mape di Bapak sederhana mau tahunan mau mendapat kesulitan. Bapak dari mulung Bapak memang macam kurang lupa dari kedua Bapak. Dari maawe mana masih kanalo tahu dong aku kan Bapak. Hai kita semua orang Bapak biasakan nasa lilingon masih kurang ko kakisama dua Bapak. Semak pumaya de Bapak. Nama manarita berdima de Bapak. Jadi Bapak seorang mau di dalam Tuhan. Saya tidak Tuhan mau di siang umur. Saya korasi masalah Tuhan pinoparmu saluhuk nanti Bapak. Selamat jalan mari Bapak. Selamat tinggal mari hari Kutima. Selamat tinggal kami. Mulai jemaah dikeluarkan, mulai jemaah kemudian membaca. Jadi situ ulang namin pinagsonang na kanganyo itong dorong namin kata perpisahan ulang namin dito. Abang borhak maho manakot dalam mutu kasonangan ni sa liling ulumi abang tuwira kami ropak di dalam na nilaram na sidik dalam amino na itu bangka parang
berjuang tu sudah jalan tatap kami do kamu para mu berjuang angarawat abang marbalos main abang tunyo naka paparamon gelingmon gulmon pasu-pasu nomor lipat ganda inotonya ka perjuangan nasi dan popor. Selamat jalan nadi abang, selamat tinggal nadi kami. Oras mahami nanti tinggal hukum di pasu-pasu Tuhan mahami di sini. Soalnya majok kata besar. Yang na saluna tidak nakarong tu guru beri beri na kamu guru mari kamu iba orang iba saluna tidak pernah ngikut na julu berusaha tahu di seluruh orang ya orang ngikut Iki mengul mara sunarguna. Pengubahan iki dijauh mengalang arwani idahan malam ini sibu dam malam tu bola kuni amel kurang dua di sido ilok ni mana ikon abang Marlina do mapetang yang do sehari ini mana Usulah tu tu baru tanya itu ni mana sobi di bawah sepata pakai tahun yang ikut anak pesoni seorang di mana selamat jalan di mana saya jalan tuah tamai mana di sini yang mana sedih tidak pernah yang ikut sedarium bermata hari-hari ini yang ikut mana buah HP ulah tidak tukang muna saya kira saat pertama ulah ini tinggal saya memulai satu perujungan nol berapa dan itu nama di hamura sudah tidak pernah yang ikut keseluruh hamura unang adong paru mutu-mutu tapak kona doi nyalama tumporan dia dua arumbaan arung ngon bersebata paswa di au hari ke babatuan posronan naik kudus subhamuna kabupaten Kendikon dengan pergi usung ini ada senau mulai makan datang Masyarakat kami si dohong nami tu kita selalu nampar mobil di hamu parang yang kinami di son. Sudi akka hatal munai komsinya seroh hamai jala mulu bidigi nak kaling dira jumi hamu do jak kasudi hahura. Mulai tua mulu sari usalan ina tua ni ba saya desalan geleng ubal gedo nasadi dan nasadi wi. Jadi lani ngai berpuasang akan rohamai asa tulus nakkan bawang non nakkan sima tuang non di borhak lau mendapat Tuhani ikut totong hatamunai gebitang yang mur terpasu-pasu maham saluna mau siap kami bapak tuamu siap tangga betu pasilangit doho pemula udah muna lalu serigaron akal menerenggan dulonon ikut tongdo patron nami alani di pasu-pasu Tuhan bahita terlemu bihamu di sinopari anggenanyo oleh ate satu juni Barende kita dan bukede 220 itu ya sada saat orang dua Yesus selalu ditodiku horo aku rusaki. Yesus selalu ditodiku aku rusaki. Kau nama diriku rodina salah kami.
patuluhon tuawon pakokoki. Perpungat tadi menunggu Pak Mahita Madok kul ditangi yang naik adalah itu hatta Yesus Kristus Hita. Aliyah pertama yang juga orang hijau, saya tidak berdiri berwarna, saya roh maharaja, saya sama kalau menikah menurut pastor dari lalu Tuhan saya hidup mengulas setiap hari, saya sama dosa nani soal periksaan, di rumah dosa Tuhan, umat akan tujuh kemunculan, pada Tuhan siapa mahu, dan mohon pulang jauh, doa tahu. Roh yang sama dosa ini dililingkan. Amin. Orang sekali kita. Jadi sebelum malam asa masalah itu kita nasuhuto. Kita bonutta. Natutuon di hamuna burunami asa masuk ke mutu bagas lau pabuan anggiliba lau maralama. Ala ning maralama maburunami binami. Yang kamu maju alai dan yang dihubir mah baik kamu amang. Tak dulu. Tinggal nomor sarang darah nomor. Tinggal tinggal. Ah, tinggal kamu kunci. Bukulu sarang nomor. 200 ya. 200 rupiah bukulu sarang nomor. Buang mulu itu apa dia? Jangan coba itu. Dia mau maksudnya iya. Betul baik. Iya. Semaju itu sudah. Ada pesan tu mana? Ada yang baik di sini aja. Jadi lah kita nasa suhu tatur dia mah perjongjok tadi so asa tafasaha kuhubia lah membuka acara sta ulos sementara Pak Jo. Good. Oke ulos kamu sakit sementara. Tapau untuk Maruhata Marede Mahita sian nomor 250 sia ayat sada. Surgoi. Saleleng hodi toru dan sonang rohami. Saleleng hodi toru dan sonang rohami. Disido ingananmu. Disima sonang ho ipe tu surgodo.
hatani di bata iman naga jahat di ulauta di bagasa sadarion iman atar surat di Adung Bidu 2 ayat 10 itu songonoma didok nunga tahe di batal khas Jahoba nasinakap di rohana hian nunga di pasitong khatana tan natino nahon nai holat ni akka ari narobi dobe nunga di pasikop jala dang maralangalang jala di palas rohani musumi daho nunga di patipul yang go taduk ni alom ido yang go sahana mertua dona tungangihon hatani debata jala na piopsa amin. Tabasadar wata matangnya kita. Ali di bata Jehovah amanami na marhabangsa di banwa gijang. Marhite Tuhan Yesus Kristus rodo kami ali di bata di bagas at tikyo di manubo naryo. Tangjok kami marhulu di bawah lamano. Alo moliate dua rokan mo. Alam nga imuhay ho. Jalan nga di parabubuy ho kami. Inalaho ng muhay ulam nami. Marhite siya olong iroham. Atong alam niya ni Tuhan marhite siya kung ulam nami iso. Pasahat kami ulam nami. Mulay na manuka sahat mga mujuni. O manama si Jong-Jong itong atongan itong kinami. Sa maglugo kami at parbuhay holas ni Roha doot nami ulam nami. Itong atongan niya ka na humalyangsa. Paso-paso sa luhut ak ka na manulaw. Paso-paso ng akatutuna. Inalang magabotong Tuhan namin iso. Marhite Jesus Kristus Tuhan namin kung kami maulaw namin. Asin nirohan ni Tuhan Jesus Kristus, ang nirohan ni Dibata Ama, do pagsauran nito di Barabadia ma, na mga ramoti hamo sa lahat na. Amen. Jadi mo natin. Jadi, bali ati mani Tuhan ta, pagharasan ma, di kita sa lubot na. Ihamo amanami inanami melihat kurang do pasal kami Tuhamuna ima dialah radio Rohamuna mengadopi kukudojo nami ima di pana di Bagasatikew di na pasaihon ari-ari ni na tua-tua na hawang hami ima upu doduli pamanginang siyan kami hasuhudok mengidong Tuhan muna sa luhut na asa toktong buat tamu kami di tangan muna ang giat di pujian niya manamiyong ileo Tuhami akapasu-pasuna na maragami tarlumubi di pinopar ni abang nami umpu daw doliong pamanginang ia ulon tasadaryo lima ulon sari matua jala adorang sutataruhon ama nami umpu daw doliong tuinganan peradianan parsatu kinani di bagasan sedarium manyan usah kami ima di dalaho menggarap adat uhud menjaluk adat opar tu parsari matuau ni abang nami jalan tutong bapak motohon nami Tuhan Musa luhuk namang rajai nang soribada tung tiadong main di batu paham di zon songon uning-uningan nyakano maloi dadana Podinggal tangah kami kamanginang alai kolang panggugu suara dei ang giat berbigay ak tuhata di salhutna akatang yanta terlumubi di hamu protokol nami persinabung nami di bagasa tikyo pasal tayo tu amang ulono di bagasa sadaryo di pasno amang di namang mulai saat tu namang ujungi ulota di bagasa sadaryo songonima kata kukuasi siap kami kedua ni hasuto mau liatin tabi kurang ma dihamu amat teraja nang songoni inang soribada upatong-utong kami majo jujur ngoli damang persinuan nasari maduaw dihamu amat teraja doho dai nang soribada sono ma jujur ngolu di damang na tua-tua namiyong ia opu nami na margor opu sobao anak na opat anak siya haan
ima oppu kaddong tappu bolon. Anak sipai 2 ima oppu panalusu tappu bolon. Anak sipai 3 ima oppu tugar raja tappu bolon. Anak na sipai 4 ima oppu syabbar tappu bolon. Omma damang dainam na poparhami ia oppu namion mangalap boru ni rajai boru siahan sauturon sial lum serigar tubuna sada margorma oppung namion oppu sokal na mangalap boru ni rajai boru siahan sial sabungan ni huta lum serigar. Marpinor perma opung namion tubuna sia anak siahaan ima ama sokal tappu bolon. Anak sipai 2 oppu bertua tappu bolon. Anak sipai 3 oppu barita tappu bolon. Anak sipai 4 oppu hotal tappu bolon. Anak sipai 5 oppu pitor tappu bolon. Anak sipai 6 oppu tiur tappu bolon. Anak sipai 7 oppu sutan tappu bolon. Anak sipai 8 oppu bisar tappu bolon. Anak sipai sia oppu bonar tappu bolon. Ia oppu nami oppu barita tappu bolon. Mangalap boru rajai boru siahan sial lubal ridang tubuna sada. Ima oppu nami oppu rotua. Mangalap boru ni rajai boru siahan sian huta luban sibabiat do sian huta opang. Ia oppu namion tubuna sia anak mai 4 boruna 5. Anak siahaan oppu Margaret tappu bolon. Mangalap boru ni rajai boru simatupang sian huta pangaribuan. Anak sipai 2 oppu Markuna tappu bolon. Mangalap boru ni rajai boru silitonga sian huta simaropopu. Anak sipai 3 oppu Kelin tappu bolon. Mangalap boru ni rajai boru siahan sian huta lubar ridang. Anak sipai 4 ama Erik tappu bolon. Mangalap boru ni rajai boru siahan sian obang. Ia boru nami si hahaan napina huta tu anak niamang boru nami silitonga tu huta sibotuon ima sibotuon lapo ima oputorang silitonga. Ia boru sipai 2 napina huta tu anak niamang boru nami siahan tu huta lupan pagaran ima opusaroha sihaan. Ia boru sipai 3 napina huta tu anak niamang boru nami silitonga tu huta simaropopu ima oppu toman silitonga. Ia boru sipai 4 napina huta tu anak niamang boru nami siahaan tu huta sibadihon ima oppu jonni siahaan. Ia boru sipai 5 napina huta tu anak niamang boru nami sianipar tu huta lubat julu ima oppu lulu sianipar. Amang raja inang sori pada ia oppu nami ima oppu Marguna tappu bolon. Tubuna onom. Anak sihaan ima oppu Daud tappu bolon. Mangalap boru ni rajai sial luban boru silitonga sial luban marubun. Onma damang persinuan nang bostang tapa arup-arup ditikio. Anak sipai 2 oppu Intan taruli tappu bolon. Mangalap boru ni rajai boru silabas sian huta sitappurung. Anak sipai 3 ama poi tappu bolon. Mangalap boru ni rajai boru silitonga sian situri-turi. Ia boru ni daupungi boru sihaan napina huta wana nina boru nami siahaan tu huta maracambosi lubu siregar ima oppu madu siahaan.
ia boru sipai dua na pinahuta anak niamang boru nami perdede tu tebing tinggi ima keluarga perdede. Ia boru sipai tolu na pinahuta tu anak niamang boru nami manurung tu persea ima opuni sinatanael manurung amang raja inang soribada ia damang persinuanon margoarma Opu Daud tapu bolon tubuh madamangon tanggal 15 bulan onom 1960 sada marhasohota damangon tanggal 10 bulan 11 1987 marujung ngolu damangon tanggal 24 bulan 2 2026 marubur madamangon ono 5 tahun di basa-basa tuatama di damangon anakna 5 boruna 2 punguma hidup ya anak siahaan Ahmad Daud tapu bolon ima au satiri mangalak boru ni rajai boru siahan siang goting lus regar do sian do boru manulang sian parporboan di basa-basa tuata do dihami anak 2 anak sipai 2 imana margoar ama Nikodemus tapu bolon mangalak boru ni rajai boru silaban sian panitonga siatar basa-basa tuata do dinasida anak 4 anak sipai tolu imana margoar Simpson tapu bolon dang marhasohota dobe amang raja inang soribada anak sipai 4 imana margoar Anton tapu bolon dang marhasohota dobe amang raja inang soribada anak sipai 5 na margoar Harsono tapu bolon dang marhasohota dobe amang raja inang soribada ia boruna manang iboto nami si hahaan na pinahuta tu anak niang boru nami si Hopping tu Kota Medan di basa-basa tuata do dinasida anak sada boru tolu ia iboto nami sipai 2 na pinahuta tu anak niang boru nami Pajahitan tu huta pangupatan huta bulu dang gabe dope iboto namion amang raja inang soribada amang raja inang soribada ya hami pinopar ni damangon anak mai 5 boruna 2 baru mainna tolu helana 2 paupuna 10 umuma sudah pinopar ni damangon 22 halak alania mang raja inang soribada bon hamu mahami di tangang muna asadi purian ni damangon dapat salhutna akka nahuparsita hami songonima jujur ngolu di damangon boy patomo-tomo hami kukamuna amatta raja nang ina songoni inang soribada ngolotung adong utang ni damangon ujudi ngoluna ngaradi do kami mangkara sok songonima molotung adong singir ni damangon radi do kami majalo malate madi tu hatta sok songoni di hamu amat raja inatta soribada maulati tulang nami dihamuna par musik nami baik kamu maju alai sanet dihuria ma baik kamu ama
sila songonima dia musaluna para nakiku buat kami parbui pir lawan dapat kamu di ulang sarima tua duk pun sidau apa pikion donai ma songonima tua sapir ma poki baul-baul pacalongan pir ma dimuna nuju-nuju ma akka pacabotan songonima diamu di raja di Pabarua ada pada tikion perjulun naruhanawi pasatai majo nawabar tulay namun do urus kepada hari itu urus saluna baru benon untuk kata naulita. Jadi ada orang so di pasar senon ulus naneng pasatot tenon pasatami di patikiro tu gula-gula nami baca poti itu wala setiap ala hulu-hulu nami dan roh di baca poti wala lagi. Jadi semua di mana dia muda. Jadi pada norma ulus naneng si pasatot tapar jul mara ulus sabut baru tenon aka ulus pada hari pasat kita mah. Sari dua, jadi apalagi pasot itu yo ali opu daud rohani katulangmu lain dison ima dinalau pasaton ulos perpuri ima ulos sabut anggiak matutu marhiti uloson diak kapinoparmu mana putih nau limon diak kapinoparmu tu juluran nyarion dapat matutu akka nasil tasita ni akka poparamu tutik-tiki nengro ima diakka nasomaraso tapi tangyang ngami sa dilaw tuatama sirokka mitodina tutik-tiki nengro diakka nasoharugawi totong situban ni anak situban ni boru tujulan neon martite tangyang ngami akka tulangmu akka lain ulam di sosial na sama. Ulus pandari patoran. Jadi di hamuna raja yang bernami opartu kesepakatan sianai ma ulus naik pasaton nami. Gabi tulang. Kami satu orang narulus ya. Berdua mau ulus. Atau bang matu anak, atau bang matu guru. Wah, wow. Gabi raja nami. Diamu kata di raja ni Pamaruan. Abison lakingan sianai neng pasadon nami ulis tua muna. Jadi amu anu mangatur ni. Jadi di lalaroa songono. Perjulo mandon kuliah tok kami balu atau rokau maroma mengalami ulus neng soni mah. Aladong do di baik kamu si bagugu suara jadi laroha ukorahami mai sambil kuliah tok kami do sahali baru Roma. Satabi raja nami kami dang nasoolo di pangidong munay alay mabir kami suatu masalay tubius paradatan na di lubus rigaron alana hubalik kami pe akatulang songong uning-uningan di son punan pagugu suara do dang naso radi kami matjalo songong nedok komunay monot songong no tawain sehira nalong manong acara panoktorio ini maksud jadi maksud to katulang monutup pe langsung roha mula pasahaton nauli may akatulakku mulai Dos roa